Iampamaraky tokoa vaza olo masiny koa simba. Ak masiny vonikaloa masiny fanasako lamba amin'io. Hitanao rabe lavavava nanimba izay io. Viny ambaliky mo tampako lety. Eka mila tao sodira fa se nanimba iny ko tampaka androany io. Raha ni raty koa iha to. Sanabagana io. Vavanao koa ni halava. Koa ni haraty io. Ilako anao koa zao milolo ko na sodira amin'ny tanà toy. Mandehana Borgolo koa lafa milolo ko na sodira. Ito manao. Gasta manao sodira amin'ny Borgolo eo. Andeha ba zaho nani? Amin'ny Borgolo mbao. Zaho koa andeha sombeo. Amizao homenao jala iny zany anadisako anao mbao. Mantsina koa ty voto na sarafina sa. Manao andaty bako sahira. Nareo manimba raha vony vili fa ito tataonao reo azy. Ino ty dininao zany henany io. Asao raha toy asao atao fisodira. Sy raha jala tsy tenjiky ty posy ty nivilia raha toy mila andesinao. Ilanao olo mahay sodira fa tsy olo gegigegy. Olo mahay sodira ro ilako manao sodira raha. Aky manao akory io. Laha io atao sodira mba Gaston mbao mipoly vao nzay. Zay la io fa raha toy ko vao. Zaranazy fa sita putapota ko rety. Yeni mesa mvily fa sa mesa manimba vao. Fena design azy. Sa hela tena va Gaston e sodira. Lala lawan Gaston zao. Gaston sy maintsy hita. Tsy maintsy hitanao. Gaston zay nao. Feta. Hoanina na Bourgogne eto. Atorona nato sa misy Gaston. Sa na sodira. Ouvrage métallique. Lafa Gaston tsy hita amin'ny tanà toy. Sa ko tsy hitanareo manjaky zay. Amen. Ouvrage métallique resaky sodira zany zay hitatsika ao am Bourgogne. Monsieur Gaston ty menjaiky sy raha io ao. La io hanao porte, fenêtre, escalier, portier coupe à jouer, guide de protection. Andalova am Bourgogne fa Monsieur Gaston hanjambe. Nakuli zay io. Na ouvrant. Afak mandesema koy. La os mana modèle. Na tsy misy moa. Afak man catalogue amindrozy ao iha. Afak manjam vita iha. Na santsano aminao any. Fa mandevra vao alohanao. Devi maimaimpona. Afak miasa me déplacer koa ndrozy. En plus que ça, mana plomberie aby ndrozy. Page Facebook ndrozy. Plomberie à domicile tous les heures. Compte personnel. Gaston Soudira. Traha ndrozy aby. Mana installation ndrozy. Dépannage. Installation pompe immergée. Installation surprégère. Réparation pompe immergée et surprégère. Installation chauffe-eau électrique. Tournetage. En Bourgogne fait muito stable hatset. Disponible 7 jours sur 7. Numéro 012 yipetaka mbany io. Tsy zao mavanty fô betaloha asy tanjazana.